ولست بوستر عمري يشكر سبحانه الذي خلق الازواج كلها مما تنفع الارض ويرسل الرياح نزق منه نارا في ظلام مظلم والشمس تجري مستقرا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر وهذه كان توعدون اسرائيل بما كنتم تكفرون فلا يحزنك قولهم ان نعلم ويذكرون قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن شرح بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة صدق الله العظيم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى جماعة القادم بحرمة سيد المرسلين بحرمة سورة طه وياسين الفاتحة جاءت خازم قوم سعدا وهبه هنكي آنية وي يعني هنكي تشتغل بالسلوي ده درباز بمجادلة ده دوي محله ده أزلية وقت زمان زور زحمتي ده هنكي خاصة ويشتغالي ويات خازم قو جوارا ببجم شهيد عبد الله رحمه خدا له به ولي وزاقتن دبي مال خاله مش يعني دبيجن خاله يعني جرا خدای تعالی جهیب که جنت الفردوس حقیقتا تاید دبیجه انسان کی گو وقتی گو شهید ببه پیشه شهید ببه 40 روزه özellikle دبیجه دبی اف انسان خاصلت ویده حرکت ویده رابطه ویده عمل ویده değişiklik çedbe değişiklik bal İslam ve bal Xuda ve Resulü Xuda ve çoğun çedbe yani hatta şeyde duve sürece de yani vaki be hoş cennete hazır dike şehadete hazır dike je hakikaten şehit Abdullah ji yani افتشته قو أدبجم بذاتي الشخصية إذا أزوخا مشاهدة كمديت يعني افتشته هني مثلا جش فيها كي أتكلم مثلا كي كوي قو جفه ديره شاو حاضر كي شاو قو خدای تعالى شهادت كي نصيبه وي خاصلت كي يتخازم بلاف بكم هم paylaşmış بكم هالدورة وقتی قو شبيشا شهيد ببي حفتي كي الجزيرة ده basın açıklaması geçebi yani Hüdapare basık alaması çekilen jibugo eviyego tavjin dine xude hakaret el dine xude etken özellikle hakaret el pirak atken aştara bejim piraka oli küçümsemişken keçetken hakaret el dine xude ur pirak atken eviyen hani vi havayı gerki bölgemede hatıkeren atıştı hani ece şehit Abdullah ji في خصوصي أنا ده وقت باصن أشغل مسيا جو أم على هي فات اشتاد بكن البر حضور جامسية الجزيرة أجي نقاط بهم جزيرة أو بقي دوسي هيفهم بأساتيم أزوجا بيزاتي بهم شهادة بدشته أجدر وداد من يقولا باصن أشغل مسيها أجي بعضهم باصن أشغل مسيح أزو رحمة لي شهيد محمد شريف هفربي أمش دكان هاي ما بعضهم أخوة جاند باصن أشغل مسيح خلاص نكيري نقاد أثبت كه مبتشاف خدي شهيد عبد الله كوبالي دست بدست أولي بردابي سر كوبالي خوا وبدست يراس يجوري ترياقة بلند كربي حتى باصن açıklaması خلاص بي أو في شكلي دست خوا hiç نداني عردم از مبتشاف خوا تشتاني ديد يعني ولي دست يستركلي بلند بي وسر كوبالي خوا وياش خوا عمل شيء سبيش حفتي بياني بشتي باصن açıklaması خلاص بي از هاتم محله شبيشاوي demek az قام محله camiye Seyde Malazaki Şeyh Zeki Şehit Şeyh Zeki dere camiyede min neri disa kupali desa ju alivete moli lefaki mugo Khali Abdullah go kelam ke kharzi mugo Khali Abdullah vallahi mugo ta şehadet hak kiliye mugo medid go ta triya go hiç ne dani arde to sürekli bir aşağı vali ise vali mineri keni خود سر شهاده keni go kharzi matasandaki go kaysran ne amene قول والله إن شاء الله صراع وكل يومنا أزع أول الشيء حفتك سر أنا شو خذت على شهادتك النصيبي
Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 27 Aralık. Biliyorsunuz 27 Aralık 2014 tarihinde Cizre'deki mümin, Müslüman insanlara karşı bir saldırı tertiplendi. Bu tertip karanlık odaklarca, bölgeden nemalanmak isteyen dış güçlerce tertiplenmiş bir programdı ve komple Müslüman bir kesimi imha etme saldırısıydı. Bu saldırı esnasında 65 yaşında Cizre ilçe teşkilatımızdan Abdullah Deniz amcamızın şehadetiyle sonuçlandı. Bölge kaosa sürüklenmek istedi. Abdullah amca gibi dindar insanların yok edilmesi planlandı. Biz bu vesileyle Abdullah amcayı anmak için, Abdullah Deniz amcamızı anmak için bugün mezarı başında Kur'an okuduk, dua ettik. Kendisi minnetle yad etmek için burada toplandık. Rabbim şehadetini kabul etsin. Allah ondan razı olsun. Biz onun Müslüman oluşuna, dindarlığına, Allah için çalıştığına şahidiz. Rabbim onun gittiği yolda bize de ayaklarımızı sabit kılsın.